Yes, breaking news z'amakuru yihutirwa kabisa mbazaniye na makuru akome cyane tugiye kunyarukira mu bice bigiye bitandukanye hano mu Burasirazuba bwa Kongo mu ishyamba rya Kazaroho. Ubu tuvugana urugamba rumeze nabi cyane, umutwe wa 23 uri guhangana na leta ya Kinshasa ku rwego rwo hejuru cyane, no kuvuga ngo ni FARDC. Hari mu ishyamba neza cyane hano muri Kazaroho muri territoire ya Rucuro hari kubera mu rugamba rukomeye cyane, amakopera amwe mu makuru afite akome cyane ngiye kubagezaho nuko mu 23 iri gukoresha kino gitwaro cya BM21. Ni kimwe mu bitwaro bikomeye cyane yambuye FARDC cyangwa se coalition n'ubundi bari bahanganye muri zino axe. Andi makuru akomeye cyane aravuga muri territoire ya Walikare muri Pinga, mu gace ka Pinga M23 iri kwinjira ku rwego rwo hejuru cyane. Hanyuma ibitero bikomeye cyane kandi biri kugabwa na coalition, ni ukuvuga ngo ingabo z'u Burundi ziri kugaba ibitero bikomeye cyane ku barwanyi baye mu 23 hano by'umwariko mu gice cya Zauvira. Turabwira uko byifashe, iyi mirwano imeze ite, abishi bari kugenda bahagwa bimeze bite. Biravuga ko hari abasirikare ba M23 bashobora kuba bakumirikiye mu ibyo bitero, ariko ndaje mbabwira ibintu bikomeye cyane, ahubwo aba basirikare b'u Burundi ndetse na FARDC bahuye nabyo by'umwariko muri bice bya za Katogota ndetse na Ruvunge. Hanyuma kandi turabwira ko aba mercenaires abazungu batinye urugamba ku rwego rwo hejuru cyane bitewe nuko bahuye n'ibyago bikomeye cyane hagati ya Runingo ndetse na Sange urimo umanika werekeza muri Kiriba. Hanyuma kandi turagera mu bice by'Imurenge tubabwire ku Ndondo ya Bijombo uko byifashe, tubabwire muri Rurambo uko bihagaze, tubabwire umutekano mu Minembwe hose za Mikenke ndetse n'andi yagiye atandukanye hose turabwira uko byifashe. Hanyuma umukwabu ukomeye cyane uri gukorwa n'iza Sarambwe muri axe za territoire ya Karehe ndetse na hano muri za Kaziba ndetse Prito hano muri za Katana kuzamuka kugera hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Hanyuma kandi turabwira imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera muri Ituri iri guhuza umutwe wa CRP ndetse na FARDC na Kodeko. Turababwira uko byifashe, bari kurwana gute rero ibitero, imirwano igeze bimeze bite. Thomas Rubanga nyuma gutangaza yuko ashaka kwigarura umujyi wa Gisangani, hanyuma undi nawe akagana muri Bunia ahangani mu mujyi mukuru n'ubundi ntara ya Ituri. Uyu nguyu rero nta wundi bwerekezeyo, bamwita India Queen cyangwa se umwite Inosakaina. So amakuru ni menshi cyane rero, nyaboneka reba hasi handitse subscribe kugira ngo tujye tubana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero wahageze nta handi ni hano kuri Radio France n'ubundi ugiye kujya tubana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako hano kuri Radio France, kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru agiye atandukanye kandi amakuru akomeye cyane y'imirwano by'umwariko Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero nyaboneka twihuse cyane rero tugiye kwita tunayatangira twanzikire hano muri territoire ya Walikare, aho rero tugiye kubabwira urugamba rukomeye cyane ruri kuhabera. Yes, byamaze kuba bikomera rero tayari nta byo gutinda, ubwo tuba twinjiye urugamba hano muri territoire ya Walikare. Haravugwa ibitero bishyashya byagabwe na bano barwanyi ba M23 nyuma yo kwigarurira uduce tugeze muri dutatu ngiye kugenda mbabwira haruguru hangaha. Amakuru ari kungeraho nyuma yuko M23 yigaruriye agace kitwa Mukubi ndetse nakandi kitwa Miba duherereye hano muri groupement ya Rubereki. Bakomeje kugenda bigaruramo n'utundi duce duherereye muri groupement n'undi ya Rubereki. Tuduce kandi twegeranye n'agace kitwa twegeranye n'uduce tugeze kuri tubiri, harimo ako bita Gashebiri ndetse nako bita Kibati. N'uduce tubarizwa hano muri territoire ya Walikare. Uze kunyumva Kibati mvuze si ya hafi na Masisi ahubwo niyo muri Walikare. Amakuru ambwira ko kandi ibi bitero byabayeho byagabwe n'abantu barwanyi ba M23 ubwo bageragezaga guhashya icyitwa coalition n'ubundi yari iri kurwanira muri bira bice nyuma y'ibitero bikomeye cyane bari bagerageje kugabwaho. Nkuko nabibabwiye neza cyane mbafitiye amakuru akomeye. M23 mu gace ka Pinga mu birometero bike cyane kugira ngo Pinga yigarurwe mu buryo bwa nyabwo cyangwa se mu buryo bweruye cyangwa butaziguye. M23 rero yagize gutya igabwaho igitero n'ubundi gikomeye cyane, hanyuma FARDC biza kurangira isubijwe inyuma n'ibitero n'ubundi M23 nayo yahise bahindukirana ibagabaho. Byagenze bite rero? Ibi byabaye ku isasa 11 za mu gitondo mu rukerera kabisa bwagiye gucya, ibi bitero byahagaze kugeza amasaha yangaya
aya nta masasu ari kumvikana muri iyi centre ya Pinga. Amakuru avuga ko aba barwanyi ba Wazalendo bagerageje kureba niba bakubitiye umutwe wa M23 ariko n'ubundi birangira babaye nk'abashima ku rutare cyangwa se nk'abahinga mu mazi, kuko byabaye ibintu bidashoboka habe na gatoya, kuko basanze bano barwanyi nabo baba baryamiye amajanja biteguye tayari. Rero amakuru yanditse avuga ko ngabana b'intare nta kabuza bakubise icyitwa coalition zibura aho zihungira. Wazalendo, FDLR ndetse na FARDC bari babarizwa muri centre ya Pinga, bakubiswe bose ngo barahunga. Hanyuma twihuse cyane tuve hano muri Pinga, nta mpamvu yo gutinda mu makuru, yewe mbafite breaking nyinshi cyane, we nta kintu usabwa no gukanda subscribe gusa. Hanyuma ahangaha tuhite tumanuka gato twerekeze hano muri Breusa haravugwa amakuru y'imirwano idasanzwe yubuye kuri uyu munsi mu masaha ya mu gitondo. Uti bimeze bite rero, iyo mirwano imeze ite? Amakuru avuga ko kandi mu rukerera rwo kuri tariki ya 25 mu kanya gatoya kabisa, ubwo narindi kubategurira amakuru, nibwo ngiye kubona breaking news ingezeho iravuga ati muri Rusamambo M23 yagize gutya ikora icyo bita operation Masuku, operation Mukubure, irangije yinjira muri ari amashyamba ya Rusamambo, irakomeza isa niyerekeza hano muri za centre ya za Nyabyondo, hano hafi no muri za Masisi, kuko murabizi neza cyane, ngira ngo beshi muri mwe muba munahazi neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Hano muri Rusamambo na agace gahana imbibi na Masisi. Ahangaha rero M23 yinjiye ijya gushakisha FDLR, ariko n'ubundi ngo bavuye kundira ikomeye cyane, birangiye rero baratsakirana kugeza amasasa aracyari kumvikana kandi menshi cyane hano muri ino axe. Ubusambo n'ubusahuzi bukomeye ndetse no gutwika amazu y'umusivile mu gace ka Breusa, anga ni ibintu bimaze igihe kinini cyane biba kabisa. Aho rero bano barwanyi ba FDLR bagira gutya bakajya kwiba, babura icyo biba cyangwa se barwanywa bari kwiba, bikarangira bagize gute bagabweho igitero na M20. Sinzi niba navuga ko ari igitero cyangwa se babaguye gitumwa, ariko ntacyo barashyira mu bikorwa. Hanyuma amakuru avuga ngo iki? Amakuru avuga ko bagerageje gusahura umuturage ndetse no kumutwikira inzu, ariko ibyo biza gukumirwa mbere yuko bigira gute bishyirwa mu bikorwa. Ababigerageje bose bafashwe, bari mu maboko atarayabo cyangwa se bari mu maboko yaba barwanyi ba M23. Twihuse tuzamuke muri Masisi tubabwire ko mu gace kaherereye kamwe by'umwihariko ka Nyabyondo bari kuzamuka, bari gushaka kujya muri uno musozi wa Gahongore, uno musozi uherereye hano ruguru cyangwa se hejuru ya Masisi. Barashaka kugira gute kujya kuwigarurira, ariko byanze. Aka gasozi ka Gahongore na agace kari strategique kabisa, kari hejuru neza cyane ya aho rero M23 ari ikabarizwamo kugeza aya masaha ni ikarimo tena, ariko Wazalendo ndetse na FDLR na Maimai bari kugashakisha ku bwishi, baragashakisha uruhindu ngo bakigarurire, ngo hanyuma babone uko baza kugira gute gukuramo iyi territoire n'ubundi nkuru ya Masisi. Hanyuma twihute cyane, sindi butinde mu makuru, ahubwo ndagira ngo mbihera andi makuru akomeye cyane ari kuvugwa ahantu bita muri territoire ya Rucuro, aho bita Kazaroho. Iri ni ishyamba rya Kazaroho, nyuma ko hari guhigwamo umujenerali wa FDLR, nta wundi rero yitwa Guillaume. Uyu ni umujenerali ukomeye cyane muri FDLR Foka. Uyu nguyu akaba rero yaramaze iminsi arwana n'uyu mutwe wa 23 agerageza ibishoboka ibyo ari byo byose ngo arebe niba yagira gute yabakura muri territoire ya Rucuro. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane bivuga yuko ari we yagiye yigiramo uruhare, M23 rero yabyitegereje iravuga ati nta mpamvu yo kugushyiramo igisa n'imiyaga, ati rero tugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo tushakire umutekano abaturage nk'uko twageze gute twabibasezeranyije. Hanyuma rero hazamukiyemo ibitero ndetse n'intwaro za rutura ziri gukoreshwa n'uyu mutwe wa M23, aho rero bari kugerageza kurasa kw'ikoalition n'ubundi ya FDLR ndetse na Wazalendo zibarizwa muri ziriya axe. Byatangiye mu rukerera rwo kuri uyu wa 25 z'uku kwezi n'undi turimo kwa karindwi, aho rero ibitero bishyashya byagabwe kuva ku isasa 10 kugeza mu kanya gatoya, na n'ubu ngubu uri kwaracyumvikanamo amasasu ariko matoya. Hanyuma twihute cyane tugere muri Sake tubabwire ko ku munsi w'ejo haberagamo umukwabu wakozwe n'umutwe wa 23
ubwo bashakishaga wazalendo ndetse zari zimaze iminsi zigira gute zikora ubusahuzi hano muri Satere n'ubundi iyi Satere ya Sake. Hanyuma nihuta cyane mbabwire yuko muri ofamando ya mbere ndetse na ofamando ya kabiri garagaye nanone kwiripotinga kwa wazalendo bageze kuri 8 bose bishyikirije M23 bavuga ko bajoininze force. Ubwo rero murumva yuko umwanzi cyangwa se aduyi abakomeje kugenda abona yuko. Hanyuma andi makuru akomeye cyane ni ukuvuga ngo ahitwa Rondo mu kiyaga cya Tanganyika haravugwa nanone imirwano ikomeye cyane. Amakuru ari kuvugwa none ahangaha nkurikije n'ibyo namaze kuba mbona nuko abarwanyi ba CRP bari mu kazi gakomeye cyane. Hanyuma rero urumva ko ibintu bitagize gute bitoroshye. Hanyuma nihuse cyane munyemerere twite dukomereza amakuru yacu muri Sud Kivu. Hanyuma turagaruka gato ku mujyi wa Goma tubabwire ko hateganyijwe inama n'itangaza makuru bibaye nta gihindutse. Iyo nama mushobora kuza kuyikurikira ku mirongo yacu yose mutwumviraho. Hanyuma muri Uvira bihagaze bite rero ko hari kuvugwa imirwano idasanzwe iri gukorwa n'uyu mutwe wa 23. Ubwo rero ari bitero bidasanzwe byongeye kubaho kuri uyu munsi muri axe zigiye zitandukanye ngiye kubabwira ruguru aha. Axe Katogota, axe Ruvungi, axe Sange, axe Runingo, axe Kaziba, axe muhanda werekeza muri Rugezi ndetse n'andi agiye atandukanye hose hagiye hagaragaramo udutero shuma. Biravugwa kandi ko muri Nyangezi naho hari gukorerwa operation ya M23 yo gushakisha wazalendo zimaze iminsi zarigize akaraha kajya hehe. Hanyuma amakuru akomeye cyane kandi nanone mugiye kumva izo axe nyine ngiye kuzigarukaho. Ndababwira yuko ahitwa mu Rurambo ahangani mu bice byo mu Minembwe mu Banyamurenge n'ubundi twirwaneho yongeye gukora akazi ndetse no kwambura intwaro abasirikare n'ubundi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nyuma yo kuza kwifatanya n'abarundi ngo bakunde bashyire umugambi wabo mu bikorwa wo kwivugana abaturage mu bwoko bw'Abanyamurenge bose nta numwe basize. Amakuru rero ufite akomeye cyane mugiye kumva by'umwariko naho ngaho muri so axe nababwiye. Munyemerere duhere muri axe ya Katogota. Axe Katogota ni imwe muri axe cyangwa se ni kamwe mu gace gakomeye cyane M23 imaze iminsi yigaruriye. Ariko aka gace ndababwiza ukuri ko gahanye imbibi nakitwa Ruvungi. Aka gace rero ka Ruvungi kakaba kari kuberamo intambara kandi iyo Ruvungi iri kuberamo intambara ubwo na Katogota ntago ibigize gute ntago iba yorohewe. Hanyuma andi makuru ari kuvugwa nuko ibi bitero byabaye ari by'ingabo z'u Burundi inyuma y'uko M23 ikatinze imihanda yose yanyuzwagamo ibufasha bwose bwahabwaga bano basirikare bari barereye muri zino axe. Hanyuma bakafunga kugeza ubu ingabo z'u Burundi kuva ku munsi w'ejo kugeza amasaha ngo ntacyo kurya bari bacakira cyangwa se bari bagafata. Ubwo rero biravugwa ko bagiye kugira gute bari gushakisha uburyo ki barya ariko urumva ntago byabashije kugira gute kubakundira. Hanyuma nihuse nanone nandi makuru akurikira ahangaha reka mbabwire ko hano mu muhanda uva hano muri Runingo uva muri Rukiriba werekeza muri Kaziba, kuva Kaziba werekeza muri Rurambo. Ahangaha rero M23 naho ngo yaharyamiye nta musirikare wo mu Burundi rubuze kujya gutanga raporo muri bice byo imurenge. Urimvukana rero ko rero ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Niba nta musirikare uri bujye gutanga raporo abari hariya biraza kugenda bite, baraza kubona ibyo kurya ute, urumva biri bugende bite sinzi. Gusa cyo nzi cyo nuko M23 ngo yamaze gukatinga imihanda yose yabijya Uvira yabijya Bukavu yabijya hena hehe yose yayikatinze cyangwa se bayifunze. Bivuze ngo nta musirikare wa FARDC cyangwa se wa FDNB wemerewe kujya muri zo axe zose. Sasa urumva abahari babuze raporo, babuze n'ubundi bufasha bwose bushoboka burimo n'ibiryo byo kurya nyine mu gihe bari ku rugamba. Hanyuma biravugwa kandi ko ambushi ikomeye cyane yatezwe n'ingabo z'u Burundi M23 ikaba yayitambutsemo kabisa, ariko bari babizi yuko batezwe ambushi birangira iyo mbushi bayisimbutse. Hanyuma ubwo bagaba ibitero kuri aba basirikare bagerageje iyi ambushi biza kurangira bageze muri babiri muri bo bafashwe rwa mikono, hanyuma undi umwe arakomereka. Hanyuma twihuse
tubabwire ko umutekano ni wose mu bice by'Imunembwe kugeza ubu nta rusasu ruri kumvikanamo, hari ituze, hari umutekano nyuma yuko M23 ifatanyije na Twirwaneho bagize gute bahagaruye ngo umutekano ubu tuvugana hakaba hameze neza. Hanyuma leta Kinshasa ngibabajwe n'ibitero bikomeye cyane M23 ikomeje kubagabaho. Ibi biri kuvugwa mu gihe hubwo tumaze imisi dukurikirana amakuru tukabona ko M23 ndetse n'abana barwanyi batwirwaneho bakomeje nabo kugabwaho ibitero bigiye bitandukanye icyarimwe. Hanyuma rero ndagushishikariza gukanda kuri subscribe we mukunzi wacu. Hanyuma nihuse nandi makuru akomeye cyane, biravugwa ko ahitwa muri Katana muri teritwari ya Karehe hakomeje kumvikanamo amasasu. Ni mu rugamba rukomeye cyane rwo kugarura umutekano muri zino axe zose ziri munano ku kibuga cy'indege cya Kavumu. M23 yagize gute yigaruriye, hamaze imisi hamvikanamo amasasu ya Wazalendo aho babagerageza gusahura abaturage ndetse no gushaka kwigarurira uduce turimo M23. So birumvikana ko rero makuru aba ari menshi cyane. Hanyuma kanda subscribe niba udukurikiye ari ubwa mbere. Je nitwa Pacifique, iyi ni La Defense TV. Hanyuma ubwo tujye tubana neza cyane gatatu bagenzi kako. Bye bye.